Alegre el chairman del apropiación ng Consejo Local Romel Agan después aproba este día el Consejo Local con el 3.1 billion de peso propósito annual budget del gobierno local para na año 2017. Y aproba con este el Consejo Local na akasegundo y tercer leída durante el día la regular session en antes aga. Tarin di según ele gracias con di sumagauban konsehales mas que el di la contrapartido, siendo soporta estos con el propósito budget. In the deliberation del budget, hindi yo tamarka con el gente si Cosa Colorle. No? This is our budget. This is the budget of the city. So regardless of your political color or affiliation, I will expect the support. And I'm happy no maskin kay chene kita maskin Cosa group. Support ako sila todo. Serye de magahiring según Elia conduci al disu komite na diferentes mga departamento del gobierno lokal antes con este presenta na plenaryo este día. Si aga ni habla grande porción de este fondo, el ginda na basic social services del gobierno lokal, igual al mga proyekto infrastruktura. A distribution del budget na social services pa rin, no? Grande di aton for next year, we have allocated around almost 1 billion in infra to include akal pondo for acquisition of flats. 250 million for acquisition of land for ito incluido mga akal onde po na el disaster evacuation center, onde sa pondo para compra chera abrir nuevo camino. So that's 250 for land acquisition and around 800 million for infra. Mas alto de 10% el propósito budget del ciudad para na año 2017 kumpara na annual budget del gobierno local para este año 2016. Pero con optimismo según ele que puede alcanzar el gobierno local con el 3.1 billion de peso fondo que taman target este na otro año. Hindi man tamirtamente kita no el di aton mga friends na executive will not propose a budget which they think hindi man lisod sila man fund no from the sources of funds naman tamen attainable el mga targets. So hopefully I believe we can reach those targets na revenue source. Solamente el concejal Rodolfo Lim el no ay vota a favor con el propósito budget. Asigun kun Lim hindi pa ele preparado para vota a favor con este por causa kay chene pa ele cuantos mag-aprehensyon na committee report del appropriation. When I ask also for the if there is a budget for the acquisition of lot for our impounding vehicles, which is provided for under the ordinance, thank you to Honorable Jimenez for pointing that out. There has been no commitment given by the city budget office. So swerte-swerte lang kita, si kumpra o hindi. And that was what I told them before I approve the budget. Let me be assured that this is in place. Pero asugun kun agan, todo el mga concerne de Lim ya diskutye sila durante el mga serie de hearing. Cuantos también del mga concerne de Lim, igual al comprar del mobile medical van, hindi incluido na 3.1 billion de peso budget del gobierno local para na otro año, sino entrao pa este na budget del año 2016. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga.